Hi class, welcome back to my YouTube channel.
Baklay kay napit mi natumba.
Yes, class. Yes, class. So, niabot na ko sa mong balay class. Kita mo. Basa kayo. So, wala na ako na vlog ka ganina itong uban kay perteng ulan na. So, basa kayo. Ito na, ma. Ito na. Main ko, main kami. So, yes, class. Yes, class. So, mo to akong biyahe gikag Malaybalay, padulong og Kalabugao. So, naay mga portion nga wala na ako na video kay perting ulan na. So, yes, kung magkuan ka, mag-uli kag Kalabugao, kung ikaw ka isa, pakyaw gyud ka. Labi na ko nga COVID, so, pero pwede ka magyapon duha. So, pakyaw gyud ka. So, yeah. So, muto siya. May kapoy ko. Kapoy kayo. So, that's it, class. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel, JhonreyMediantePh. And shout out to Pretty Lynn Listoas and Jarvin Lituanias. Thank you so much. Thank you. Di na kalitok. Di kalitok ka. Thank you so much, guys, for helping me. Kabalo na mo. So, dahil kayong salamat. And to all my subscribers. Don't worry, guys. Lagi ubo, bawal ka ba? Mag-vlog mag-vlog ko. O i-mention ta mo tanan sa ako ang vlog. So, that's it, class. Thank you so much. Have a great day, everyone. Keep safe. Have a great weekend ahead. So, Kapoy!